Shalom, selamat pagi Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijalo hitarigapan siganu paribata bani panorang sogot nerion pasada hita hurta mertonggo mahita. Terima kasih puji-pujian disombah konur nami hubamu Tuhan. Bani bakal di pagi dopimu, pangiring-iringmu, panramutionmu, apa pasari hononmu huban nami. Asih bani panorang sogoton pe, bani nasiol ipukah kanami horja nami siganu pari. Parlobe matong-tong bapa siseham patubukam pangarapan apa porsayon nai marhite hatamu asi ibagas ganu panlahuan nami saganjang nyarion tetap gop ibagas hasitongan ni hatamu kanami mandalani guluk nami ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan merapakon tongko namion. Amen. Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ijape nasyam marianan bani panorang sogot nyarion nabu isi sehan nami marhiteho di channel YouTube pon dohar tene tetap nasyam horas-horas ibagas pakas somanan di Tuhan. Rigapan siganu paribata bani panorang sogoton hari Kamis tanggal 20 April tahun 2020 ay tersurat bani buku Psalmen bindu 124 ayat 8 nama katahon sonon pangurupion bata ay maibagas goran ni Jehovah na manopa langit pakon tanohon. Hataon ay mahata panutup bani bindu 124 on ay masanggah bangsa Israel kun desa nawalu kun yanan parserakan ni sidea roh laho mamistahon ay ma pesta-pesta bagel ni halak Yahudi i Jerusalem. Jadi adong do opat pesta ni halak Yahudi, pesta-pesta bagel ni sidea. Jana bani pesta ai tiap tahun maningon mulak do sidea rup maka malaskon pesta nan doma itu tapkon itongah-tongan ni bangsa Yahudi. Jadi ibagas nalahotak kok sidea martonggo do sidea marpasalmen do sidea mengakui habagalon ni nebata. Tentu sadalan maai bani pengalaman ni sidea sedona urah laho marayak ku Jerusalem. Ibagas padalanan ni sidea laho marayak ku Jerusalem ai tentu bahak tumang do tantangan sido pakonon ni sidea baik ai kumbani segi materi bohal ibagas perdalanan sonai do humani age musuh naido pakon bani perbatasan ni huta sonai do huma age binatang-binatang panoroh nebuy tene mengancam hosah ni sidea. Janah dop ko si daspe sidea laho marayak Jerusalem maningon dalan manakok do humani sidea marayak urumah ni nebata na adong i Jerusalem. Ibagas perjuangan sonaige haganup usaha rosi borat ni perdalanan apa borat ni sidop pakonon ibagas padalanan ni sidea nalau mulak marjiarah ai sada do hatotapan bani bangsa Israel nagabi puji-pujian bani sidea mangihutkan pasalmen 124 ayat 8 bahasa pangerupion bani sidea aima ibagas goran ni Jehovah. Arti ini ai naibata sitop palangit pakon tano ondo tongon nadoma paluahkon sidea kumbani haganupan persoalan-persoalan rosi hamaholon na idopakon sidea ibagas perdalanan jenah nebatado huma na mambubai rosi na mambuban sidea rosi na manarukon sidea das u Jerusalem. Totu usi songon perdalanan ni bangsa Israel do humani perdalanan tanuan na marciara do hita itanoon sihol lahu marayak
hubani hagulukan si sadokani dokani ay ma surga hasonangan in. Ase bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Ibagas pardalanan parjarahan taon, maningon takas do lidah kita humani. Songon na idopa kon bangsa Israel, so na ido humani yakuy hita, jana i dala ni hita, bahasa sadoka ibagas pardalanan jarah taon, baha tumangdo hagubiron, rosi ancaman, nabuy patubuh pandolean bata, ibagas perjuangan ta, ibagas pardalanan ta sigano pari. Tapi sada hatotapan bata, ibagas naman dopa kon haganupan ay, rosi ibagas ganupan pardalanan ni gulu taon, maningon do ijolom hita politik sada pangakuan, bahasa pangarupion bata ay ma ibagas goran ni Jehovah. Asi barang ahape na dopa kon hita ibagas gulu taon, dingat kita ma tetap mahita mardilo-dilo bani goran ni Jehovah. Jana tetap mahita mangajam kon goran ni Jehovah. Halani goran ay do na marhapasingon, goran ni Jehovah do nagok ibagas kuasa, nabuy paluakon hita, pasirsirhon malas niuhur, pasirsirhon dame bata, ibagas ganupan lahwanta, ibagas haganupan sinopang kononta, nabuy mangancam hosata, ibagas pargulmitonta sigano pare. Ibagas tenger ni hurta, anggo humbani ne batado tongon, pangurupion bata. Totu ne batado, namaningon hape totap, ipuji, ipasangap hita. Jana maningon do, goran ni ne bata homa, nagabi, pusat atape fokus ni pamujionta. Ase, baniganupan lahwanta sa ganjang niyarion. Padaw kita ma, uhur sangsi. Padaw kita ma, uhur biar. Padaw kita ma, pandolean, humbagas paruhuranta. Sonay age pikiranta. Halaniaha, halani, pangurupion, bata, ayma, ibagas koran ni Jehovah, sito palangit, pakon tanohon. Anggo doma ibagas Jehovah hita, anggo doma Jehovah na mga piti hita, anggo doma rap Jehovah hita, mandalani parguluhan taon, jana anggo doma Jehovah na mangurupi hita. Totu pasirsir hita ma haguluhanta, pasirsir hita ma baniganupan lahwanta, ase Tuhan Jehovah ma namarhorja, laho manurangi apa pikiranta, ase boy tongon idaihon hita, hinamatin ni haluakon apa pangurupion ni batahu bata sa ganjang niyarion. Amen, martongko makita. Ajari ham hanami tongtong Tuhan, ase baniganupan pambahenanmu, baniganupan pardalanan ni kuduh nami, pangurupion ban nami, pita ibagas guran mudo khas sa tongon. Ase lambin martenger ni hurmahan nami, lambin tuguh mahuma pangarapan nami kubamu, ase sa ganjang neron petongon Tuhan, tetap ma ibagas guranmu, ihorjaon hanami, haganupan horja nami sigano pari, bahin hasangaponmu. Ibagas guran ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus si paluah kanami, jalan manami rapakon tonggo namion. Amen. Oras mo ba't taganupan? Selamat hari Kamis. Anduhar hita lambin optimis, jana doh kumbani rasa pesimis, halani pangurupion bata aima ibagas goran ni Jehovah. Oras mo ba't taganupan? Shalom.